Hello, Goddess. The niña ini bakisel legado tamalu sunyara tono. La weni lirbe ko weni apugado lo no bakisel sunyara to. La kabli pani tisiki no kabli pa tisiki. Do mi weda akuni C no part C. La kuto mi weda rights and responsibility. Rights ni ke weda natakweta yarpa. Do me negate or da patibuko pony no natakweta yarpakami minile no da panama maluchuano bloody ne responsibilities do muda pa kusikono natakweta yarpamim nile don mundar pamim nile do sato da leta thiquano in Luisi hono tathiquano Luisi hoyakapano. There are 4 amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. No, la amendment give it at a tabla la bamata no la awani constitution buni no ta panula ato data to tabla luika bakado pala I hear that pani the pano who can vote who name no can vote ni can they vote ni hita pano. There are 4 amendments no tatu tablong kuthiluiti la constitution bu la bakado mata tapala hita pani no just describe one of them no tebya thawada akla takadki akla letter pane akla tebya khamo no third planet, citizen 18 and older can vote. No, citizen typical 18 tisihoni and older tisihoni si apoko can vote. Hita pati no. The tatu la constitution bu luitila bakawada do madar pahita panile ne no 13 citizen 18 and older can vote. Patiboko pola awara tisiko athani tisiko nisi opokuni hita pani kiti tini no you don't have to pay a poll tax to vote. Na dabahi weda tapa aku thwela niki hita pa goba no poll tax ni geweda tapa aku thwe la apukwini no patuto da tablela pa bahira tapa aku thwe dito nakale hita pani nakabahi weda sinema dini no kodani takani wa tukuli mo kodani you don't have to pay a poll tax to vote na dabahi weda tapa lelan tapa aku thwe nake hita pa goba 30 no any citizen can vote no women and men can vote any citizen can vote ne pachipo ko ga deni hita phani edusitani pamuye pakhwari hita phani bamnu ko le la aweti su lo bada america khachini ne theda la pakhwa hita phani lo hotani khikai ne muye khwai hita phani hotani uweda la chikota tota blabu no any citizen can vote. Any citizen pachipo kopo tagalala no can vote hita pati women pomudapa and men ekevada pakwarapa can vote hita pani no luiti no a male citizen of any race can vote. A male citizen pokwa like a typical male ni kevada pokwa no of any race ni kuludu pellet do no race ni keda kuludu can vote hita pani bamnu ho we ba kwen lo we le ni lo we ti su lo chi ko kho chi ni no pa su people pani no but that hi weda khwe ya la ki hita pha ba huta ni le ki ni pa po ba yi weda chi ko ta tu ta so ta ble ro pa turn a tho ki we no amendment ni no pa turn a tho ki da ta tu ta so ta ble lo awe ni po khwa la ke weda klu phele du le ni hita pani no when no Lucy Hono, you pay no. There are 4 amendments to the Constitution about who can vote. La Constitution Tikota tuta thota blamu pa kuthi wuni no tabla kuthi weda luiti baka weda dermata pahita panile no. Describe
one of them describes ที่อันนี้ te platform เนาะ shape ပြမှာเนาะ describe one of them te ပြတခါအကလာတခါတကြီးเนาะ citizen 18 and older can vote but ချဖို့ကပိုလာတနီတစီခေါနီဆွေအဖို့ကိုဟေတာဖာနီ you don't have to pay a poll tax to vote နေတဘဟေဝေဒါတဖာအခုဆွေလနကဟေတာဖာဝဘာ any citizen can vote Chipokopo kogade hitapani women and men can vote. Pomui pokwai hitapani a male citizen of any race can vote. Pokwa la ke chipokopo la kliditami la lai hitapani. Kene paglela no luisi quino. What is one responsibility that is only for United States citizens? Ta muda ta kala theda la mira pa US tipo ko po ni mimni le no aweni the nimi kewera US tipo ko po man muda khani loba na tini no mi wera mni le no turni no serve on a jury no jury ni kewera jury ka rola awe la pa mi thawara khoniya no bloody ni mimira tamutara do mo no pakhutawara jury no jury ni kewara pachibo ko polo pakhutha aweni ပွေကလည်းဒိုတနေရတာလဲဝဲနီ case အဖို့ခုနော် case လမီမီဝဲတာလအဒိုတင်နေ jury ကိုဒီလာကတစီပလက်စီခီကတဲ့နော်မီ case မချီအောင်ရေကခုကချန်နေတဲ့နော်အဝဲနီခုလာအဝဲနီအတာရတဲ့ senator ကတဲ့တကောတာ case တခါနေ jury ဒုကနာဘာနီ jury ကဘာစတဲ့ဝဲမီပတကညာတကမအိုအတူအိုအမနော် I guilty at guilty ပကောရ jury တ block block နေ ကေခပလိုလာရဟတော့ကီလောခုတနီရေတလဲပါမနော်ရေတက်လာဝတိလဲရဟတော့ကီလောခုတနီလေခလဘနော်ဒီနီအခုတနီတလက်ဂျူရီနီထဲတာလာအမေရိကပလာကေအမေရိကစီတီဇင်နီဝနီပါကောလမနပါဟီမူဒါလမနမီကေစီတီဇင်ဘာနီနတဒိုနီဘာလီလနကလကေဂျူရီပါတော့တမီလာဘကောတဲ့ဒိုနီဘာဘာနကဒိုနီဘာတီနတဒိုနီဘာဘာတီကိုစီရလthe kitty ne no vote in a federal election no he would tapala tikota takhuta no when he teda la pala ke citizen la ni he tapala tikota khutha ni no the medical citizen ni me ke order green card le ni takhuta mi odem na ti ni na takhweta ya to le ni ke he tapha ba no ta le wa he tapha ni mi ta redo phadu mi no ba mi ko le pala ni khutha ga ni ke wa na khassa mo no hudani tala hita phala america buni kewera ta khweta ya loss for khamano no luisi quino what is one responsibility that is only for United States citizen no ta mudatkala mi thera la when america chibuko po wani mi mni le no responsibility ne kera muda no only for United States citizen or only ni theda no theda la America citizen ni agoni kemata le no terkhani serve on a jury no le kewada jury no pami koni le ke jury the kiti tini vote in a federal election hita phala tiko takhuta no ke no yesi no peletla no yesi le no flat ke yalo me no yesi no name one right only for United States citizen no ko thaweda ta khweta ya takha la mi theda la America chipu ko po go no dani vote in a federal election no hitapha la chikota huta no vote ni hitapha in a federal ni chikono election ni takhuta hitapha la chikota huta run for federal office mitmini dokhuta ta no when ni nageva dokhuta ta ni uda when ni tablet no ji no do nimi na papano khaida ni mo do nimi ke thoda nimi talo ke thoda blood do tha padu ni no na ba ke wera citizen ni acha ni queenie ya no ani man do khuta na ta ni do nimi talo ke wera di to
la bladula aweni abdo adini naba mi weda pakera citizen chakte nuini mimi pala ke president ni no padu khuthe da tini theda la pala uple weda la ko america bulo no hutani ado wet pawede ni phe o phe no pami ado ma pami kuba kuthe te pami klara te laki ni pami do khuthe da tini no ani agate la pakera padu lo mo no la seni la congress buno ke padu chani la mimi la sipusili la upleta phe dinia we te ta khweta ya weda la kadu khutheta la wani president te mo no kakhu okay now yesita na what are two rights of everyone living in the United States no two rights ni ta khweta ya khika no ta khweta ya khika la pa ko ade go la ula ko se pho bu ni mi ni de pha le no mi ba ula ko se pho bu khela na mi de ke wera citizen ge ti no ta khweta ya u da we tin u chi no da ta pha ni no na ba ye tho ne khika lo na ge hi khai phe ni khu kha no da ye ka pha pya ti no da kha ni freedom of expression no freedom ni ta the blade of expression ni ta the blade la negative pla tho na ta chi ta so mo no freedom of expression do uh congress pado no ma ta ba de patadmi ba pale tha la facebook da patela no patela ta chi ta pata we ni ta ko ro ba no pado ta ma pli ma phu ba no mi ba no ta khweta ya u lo freedom of speech no ta khweta ya la ka hotara lo da ka si ka to lo da freedom of assembly no ta khweta ya la ka op ka oporopo adota le pa phlara ta la hiwa me nya la pakanyo le la pukui no pa mi te ke citizen da le ni aweni ta khweta ya weni oda ba the the karakani no lui karakana freedom to petition the government freedom ne ta the ble petition ne ka petito the government ne padota ta the ble la ka petito da pado the ye karakani freedom of worship ni butho batho pudeta the ble la ka butho batho ta phe ta ba ta no khutani america wini ta buta ba o klimi myo khela khesila da ba kripo ye bodai ne na butho batho ta da uda ta buta ba krati ti da wini kewera ta the ble kha do noi khu ni no the right to bear arm no the right to bear arm sidani ta ta the ble la ka so ta sikwe no when partipo ko profession ni order ta the ble la ka order clothes wa de la hi mo no da ba mani de lai sin na de no na ke ta order sikwe ni la su pu na ke thaw we da ta ta wi ko pha du kha yin no pa ka to wi lo ya wi bam ni khu le ni na hu ta lo la america ni pa le khara le cho dim da de no pa le khati ko lo ba kam le dim da de ke tho ama khu da ni ta 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 khweta ya la ko order ta su ko le su bu ni no ba we the debate we mo no la de debate we la political party ba sa ne we the debate ko mo no okay no yes sitter no what are two rights of everyone living in the United States wala ula ko sa pu pu khela atakhweta ya khikhani mimni de phale no tani freedom of expression no ta the blela ka tela klela ta kasikatora tera klela wenia ta ata sumo ata tita sumo no freedom of speech no ta the blela ka ho ta ralo ta ka sikatola ra jani de freedom of assembly no ta the blela ka pu freedom to petition the government ta the blela ka petita sipado freedom of worship ta the blela ka butho ba tho da the right to bear arm ta khweta yela ko oda ta sukuwe no when ni ora khuchi basado ni khutha thela anyola no go khikha le na ta do se go ti no no yesiki no no yesiki ni wada la kabli pa de si thermo no no yesiki ni what do we show loyalty to
when we say the pledge of allegiance เนาะ what do we show နေ dinner loyalty နေ kewada တာသူတော့တာတော့မနော်ပြောကောလာတစ္ဆာမနော်ဘာကညောဒီကေkewada တာသူတော့တာတော့ yite ta ko to when we say the pledge of allegiance နော်ဖဲလာပအော်လောတာနီနော်မြေပအော်လောဝဲတာပတာတော့တာလူလာမနူလေနော်တာတိကွာစီဝဲတာဒေါ်နီတဆိစနီ ora kiti na genesis titila the United States pa ola bata tota lusu aweni kosapo kiti chini the flag su notia dota khaini nami kya citizen khakani nami lela aweni citizenship ceremony ta khaina ba mamo ba ola tamono kutanya we salo chona no do aweni yesikino what do we show loyalty to when we say the pledge of allegiance no allegiance ni kera tissa lo mono ta olota yani mono olota le katodo chikowe katodo weni kosapuwe mono se hodani what do we show loyalty to when we say the pledge of allegiance pepo lo olota khani no papa platho peta tu totara la manile no the United States la kosapu the flag la notiano do no yesitha no no yesitha ni what is one promise you make when you become a United States citizen what is one promise ni ta alor kha you make learn nama learn alo when you become Pelanagetor a United States citizen Pelanagetor kosa po atipuko putuga edu seni Pelanagetor da kosa po atipuko putuga ni ta alola na mani mi manile na na ba alo manile mano don sisa tel khat silo no awe hi khaida pepe hupla no do yeke sepya tu no ter plane give up loyalty to other countries give up ni palakwi medemi hilakwi no palakwi da na ta tota lula chikagu ga edu sida ni patigwi na ta tota lula chikagu ga do ne mi ke chipuko pula chiuko ga sanage khaine ne ke to America chipuko pole khutani na ba patigwi na ta tota lula chikagu ga na ba to America din mono give a ni hilakwi no give our loyalty to other countries no hilakwi da ta tota lula chikagu ga the me wada hilo ba no edu sia ni patigwi mono okay give a ni aveni his show ma put the broco te jani na ke phe odi pagte wada la patukwinda to ta lula chikagu ga mono kiti chine defend the constitution defend ni aveni kevera dot de perkha dot de weda chiko tatu ta mu pwa and laws of the United States no defend the constitution and laws of the United States kiti chini perkha chiko tatu ta khusi kosapu tatu ta mu par phano 30 chini no obey the laws of the United States lupoma twe kosapo tatu ta blur pano the Luigi Tino serve in the US military if needed nilamata la kosapo no US athimubu di alo so no serve ni kevada nilamata mono hilota yenimo in the US military ni kewada thumu no if needed millo ba no the milana ka na keta tibu ko po na ba le ke thu de block ba na ke do millo ba ni no we ni na ka ba sethe da dot den ti ko no dom yeti tini no serve
do important work for the nation if needed no mawera ta lechiko wadi ta redo lechiko wadi aluba so no ado nimit mara la weni sibuda le no ado chiko mi kwasameda ta kota ke ta nata podo ni na kaseta dona ke hilona ta masadi ni mono the Houthi na be loyal to the United States no lawyer ni todo no todo ko sepu no awe ni kevera ta Houthi no ta Houthi ni kevera na ta lo phela na ke tho da chipu ko pu ka na ke ta chipu ko pu ka mo no huta ni ka pha pyai to no no yes sither no what is one promise you make when you become a United States citizen Pelana get aweda kosapo atipuko punita or lolan matamini mimile no. Give our loyalty to other countries. Particularly tatota lula chikaura. Defend the Constitution and laws of the United States. Perha kosapo tatu tatota blood or chiko tatu tatomu palpan. Obey the laws of the United States. Lupo matre kosapo tatu tatota blood pa serve in the U.S. military if needed. Tamilubani nakaba matala nakaba le matala U.S. atumubu serve do important work for the nation if needed. Tamilubani nakamada tamari do pala na bomu no. The kupla plana be loyal to the United States. Order ta tu to ta to la ko se pho pho ko no awe ni mi da ta la ne hi lo phe la ne ke tha da chi pu ko pho kha ka no do no ye si lui no ye si lui ni how old do citizens have to be to vote for president no how old ni ta ni si le no do citizens have to be chi pu ko pho have to be ni ka ba mi to vote for president la ke hit ta phala awe ni တခုထကောက်ကိုဝနော်အဲ့ဒုစီယနီလန်ကိဟတာဖာလာတခုထကောက်ကိုဝနီနသနီကဘာဝဒစီယလေမနော် How old do citizens have to be to vote for president 18 and older နော်တချီခေါနီစေဖို့ခုနမေဝဒတချီခေါနီစေဖို့ခုနီနနလဟိဝဒတဖာလာလကောဝမီလာစတေဘူမီဒေါ်လက်ချီကဒဘီမီသေအခုတနီနော်မမီရတချီခေါနီစေဖို့ခုနော်ဖဲလာတကထိုလာတကထိုခွေရခုစီရလခိနီနော်ပါဟိဝဒတဖာတိလပါဥဝဒခိစီတနီစေဖို့ခုလမနော်နကေတကထိုခွေရခုစီတကထိုခွေရနွီစီဒါဗီယနာတဒူနော်အမေရိကဒူလိုတာဒဗီယနာတဒူဖဲနီနီယဝတိလိုဘိုင်ဒါစမှုစီဘောဒါဝတိထဝဒါကေဘာစီခွန်နီစီဖို့ခုဖဲနီတတူတသောတဘလက်တေဝဒါပဝတနီမေဝတစီခွန်နီလာဒူဒါမီသီနီနော်တကဘာဟိစကောတခွေတရလကဟိတဖာမနော်ပူတနီယဝတိမာအရောဝေနော်တိကောတတူတသောတဘလနော် amendment နော်လဝနီပဝတစီခွန်နီစီဖို့ခုနီနော်ဟိတဖာသီနော်နော်ဂီယစီယနော် What are two ways that Americans can participate in their democracy? No, Klekibola po America po pakumata kota la a democracy po thini mimini le no. Do penny kwela do du na ke nme sisani na khuta khika anyog de khika tila na khutani kheini yikashe pya na do na ka pa pho ma ta ko da di so democracy tipo ko pu ga ni no တလဒမိုကရေစီနီကေဝရပါကောအတဲ့ဥဒတခွေတရတော်တူဆိုဒဝဲနီရီပတ်ဘလီကန်နီကေဝဒချိပကောပိုခုထထရာခုနာလကပေါ်မနာခုသနေဒီမိုကရေစီရီပတ်ဘလီကန်တခိကနေလေတခွေလို့သာဒေါ်တနတခွေရရောက်လနကပပူမတကောလာဒီမိုကရေစီနီနော်တနီ vote ဟိတဖာနော် vote ဟိတဖာခိနေနော် join a political party Pakumata kota da aweni tiruko thekara no join ni pakumata ko a political ni kevera tiruko thek party ni kara no pama tiruko thekara no thepla plan ni help with a campaign no campaign ni kevera di to pami ka
Salado Huchata Rani, awake about Mada campaign, did though awake about law, CEO, at state bit bimona, give that campaign mono. Naki campaign, you, I do the one not campaign with a la, like Paduka doom, could do legal with Tasunya Paula when America would any the Osicolo campaign, you, help with a campaign master la campaign wuna join a civic group mata kota group la chilaka puna civic group ni arke chipoka pola wete papura ta de pete chale marala wani marala patwa pu tale thole thogo mo no putani na pakuma ta kora de civic group ni te no join a community group no papu mata kota de patwa group pa no give an elected official your opinion on an issue he weda na tachita su he thoda na tachita sukumusu aweni ba mu badala bata khutheto done ola loko udani tiweda dito ta balo basabar kano na kweta lila wani na kuna na la loko wuthi ado na kweta lila na wiko nim na dithi no la na awani governor la na state governor dim da dithi wani hiro da na opinion ta chimo no give ni hitano an elected official ni no official ni wala ba mu badala bata khutero your ni na opinion ni ta chita sumo on an issue ni ke to tagwi la ke tagi kota me chani di no the Nui plano call senators and representative no call senator ni ko wada na blodu tha weni padu midmi blodu la padu le tagi mi u wada di to tagi la mi u den da de no ko wadi ti ado mala no ulo with pla da weni um clear boni pasu la lor baba de accident ke ro ade patia the padula na logo the manomi ba na ko wada na blodu tha padu mi de mi blodu la padu si lo mo no na ko wa ti de ne te di so ta gi ta klo ne te pya ti si ni ta kweta yau da du mo no the senior plan publicly support or oppose an issue or policy no thoda mid mission weda policy policy de kakano ado batira ta to ta blood atabagi bago bano the na papla tho na tachi da so mo de na tara de ti la public la pam pete chale la kam le kla ti lo mo adori do la amaga ni no ko Donald Trump ni te weda la we te do konu la weda refugee immigrant la ba no ba ko ba ke pu la ba do awe hi la muda la loko wa de bit te la we ti mi ta loko ni ula su pu no do pepe ni la yu la we pe ni no we could when you kuna concert pa ko pwe ta phu pheni ni pele pa phla ta chi no do na ma ra ta ti ba ni mi ma pa ma a ga ni mi pa khu ma ta ko ri ni a clear ta phla no ado yimi ye ta lo we da la pa ko we da immigrant do yimi la pa phla ta ga ni you know visa lo do I when ni pa pa Pagado la pala no yar pila da democracy no nage pale pa pla da a chu tara mi company kuna mi la open is hotel ma se khele le pa pla da ti ko adela ba ko ba ke pula help ni ma blue community dile blori ni logo ape ni sette weda la paglu ni chu paglu ni a hutani chiweda la wi pa hutani awe ni khasumya ni ba ti ka ta khore ami do ko konya thoda ba ko ba ke phu awe ni ke weda na klu kha no na ka ba su ma na mi to su wa ni na awe ni na ke ra chi ko ko pu khai ni ta la ke blue la na ta khweta ya pha na ka ba su wa no da sin ya ti ni run for office no run for office si da ni do khu the ta no do khu the ta do ba le yeso ke do khu the ta la we ni stay mi ta ga ti nya ba mi ya di man ni da ka ta ti ni write to a newspaper no kwe tha lila we ni kwe tha lila
newspaper ni takso mo no takso dim na na kwe ni editor li dim na di thi mo na takani na pa ba na ki babra khoni ya phali la nya yu la ko bi ni da ta kwe si editor wa takani wa ka ba mi ta chan ni ya no na ki na america ni ta khwe da ya la na kwe tha da li la aweni newspaper thi mo no Okay, aweni no yesi ya no ya ka phatya gi si ta si kwa aweni ta si sa khela no thoje na ke pagama ka yo ya no What are two ways that Americans can participate in their democracy? Gleki bola America put pa pa kumata kota la democracy thini mimini pale no. Then vote hita pa join a political party pa kumata kota de tirukote karar pa help with a campaign masa with the campaign join a civic group mata kota de tilaka pukarur pa join a community group Pakumata kota de lokwa bu karur phano patu bu no give an elected official your opinion on an issue hiranata chi bakadata gitamimisu kuna pabamu badala bata huta to o Senior Planet call senators and representatives go with an na blodo tapado midmi blodo labado publicly support or oppose an issue or policy paplato neta tulo neta software midmin tata do policy um tagi got mimi midmi policy kakano run for office no dokutata no write to a newspapers kwera lisu takso no li takso no yesihu no yesihu ni when is the last day you can send in federal income tax forms no the when ni akata ni la na sanu wedan chikada be atakuta to ya form thini no akata ni me phaleta ni le no April to see here so no the last day ni akata ni no you can send in federal share no federal income tax form na income tax ni no ta hen when ni takuta to no no mi weda lai pre to see here so ni mi da executor la no ko toro weda ne income tax a form no mi pa ka nyoni pate nyoni le claim ya da tax mo no do arke ni po we ni pa mi da pa ta hen ni sha ni no pe pa do ni ba ki sila pa do mo no na ki ano ko ni ra khai ni pa do ni we do ni ba ki sila sector ke we chi mo no we te do ni ba ki si do si de she ni ke we da la we te su tho da chi ko kho chi ni no we te da ma we da tax ba mo no do ni phe ni stay we da ti si tho bi lo khu sa ni ke tho da ta ko ta ke la pa do de ka ma ra ba nu ko le si ro ba mo no khu sa ni we te sa ra tho we da income tax la ta ko tho kho ya khu si de na ke pa pa no lo ti lo se we da la ta ko tho khu ya ti si tho phe ni do ta la si she ni le we da la pa do a si pa pho lo do pa do su we da la chi ko ta lu ta le ho mo no adu khe khe ni no coronavirus ta gi ko ke ta la america wo ni no ko ko ni lo da tu da se kho billion le la ba ka ma we da ba ka ma we tax kwa da ta sa khai mo no do ta le se tu du ni he we da la na ya po we pa chi pu ko pho ta he ne bu lo no ခုစားနေတမီရပဒိုပဒိုတကရစေပါခုစားနေရစ်ဒိုလနမီခုထရပ်ဒိုနေနဘခုထပဒူလာအတော်လူလာကစုဝဒါကလုစီဖာလဲလောဘကလေပါမနော် Okay no yesinui ke weda yesinui ne ke da farsi ya gatar phla mo no yesinui ne no when must all men register for the selective service no ပခွာကောကတဲ့ကဘာဆလမီလာ selective service လာဆတော့ဖဲလဲနော် selective service เนี่ยကေဝဒါဆလပါမီမနော်ဆလပါမီလာဝဲနေပါမီလိုလက်စီနေအဝဲတေကလဲမနော်ဘာမနုခလဲလာအပူကွီနေနော်အပူကွီနေကောအမေရိကန်နေအိုဘတ်ဒီဝဲဒါတတ်ဒီဘလခနော် civil war နော်ထလကဘူတတ်ဒီဘဲနေချက်တော်နေနော်ကောခိုဝဲနေ Abraham Lincoln ဝဲလိုပါဝဲဒါပွားစီဖို့ရ blower ထထဒါ
Tawada papa kwar pala su amore chipuko po sa duro da bam nukule taro to tuglano but do da chipuko po de muklo kwa de yani da par no ler me ba da ko da ni lucky ni congress ni we di otho da tatu da to tabler khalan pala we ni atani de si khoni di lucky si khuni ni ka ba sela mi la selective service ta khai ne no da we ti mi lu da la su wa ni ka koro ka draft we mo no koro ya we ti ka ti nyo nyo na ke di lo la ta pa ta di lo ta la klo wa la ba la ti ko ga di o di mo na ki la america ni ar ki ba di la mu klo we ko ko da ni te mi la ba ka ko te ki ta ni wa ko si ba na ke me ra tabler khala we ni si mi o de si pho po khwa mi ti ka cha mi ti no Sani tichi khoni mi pweni tika bale register with the selective service no tichi khoni si kichi khuni boss mo no hodani tasisani no at age 18 no latani tichi khoni between 18 and 26 la tichi khoni da kisi khuni boss no da tasisani si sani da platila no when must all men register for the selective service Okwa koa dek basela mila selective service awala kapeleno at age 18 pela tani disikhoni between 18 and 26 la tichikhoni do kichikhuni ya bosa no don la register la post office ti no la paleshelia lo no na la ti kwa selective survey form no la ti kwa ti nimikodo said that citizen no ta kai na ba register so ba do ni mi pa la ta ni chi khoni si ki chi khu nya ba sa ni mi ta register ba ni we ni ke ta ko ko de che khu ta ni no pa lo ta don le register la post office te mi tu mi da ne le wa da la website la mi wa da www.sss.gov no www.sss.gov no gov mo no o da le li bi ne pulo no kwa la ti la awe ni mi wa da part c no ta ti kwa ni no wi si ko ti wa da la yes nui mo no wa da pwe i do chem sit ni ni pa ka ma wa da Pakamalo baka weda la colonial period and independence mo colonial period ni ake weda pela bwa ekli po weda america sakato mo no da tila ta ble awati ni ta ble ta phani pakamalo khutani mi ta lo se wisa lo khutani ta hanya ni pakama pa sa kwe I da pakasema ga da khamiche sinya baka ta siso hela sinya da no Husani tahanya ni mama cepoila nalai ko ade bye